Gero bwakwa mutegeri wa Weru TV ntuko yaku nitite na mbere bwega iji ni ndeto iria tukuthuranirite thaa 7 cia muthenya oni mbitagwa Dorcas Wakaria. MCO wa Ndiathwana Jim Muchui na kuria ciari bana baria bagutonya grade 10 baciandikithia kiriobi ciawe ere yorotete kurira aritwa 250 fees baria bagutonya cukuru ni mwanya. Muchui ariuga kiria muciari akubatara kugita ni kugurira mwana wawe uniform ake akiuga na kuthingateria no bicia mubunge wa Tigania West Daktari John Mutunga no bicia NEC muoroto juri gutigira aritwa 77 baria kiume kithuru batamukire mpumi ciao cha KCSE kumania na mathina ja birth certificate ni bakwamukira mpumi iji na kwenda kuwish arito bonde baraba kumaru are bara na royo na the whole of this week baraba conjoin grade 9 all the best ke the academic journey pinko mene itarero musana pia kire achiari ingome yakuba mwe bana challenges nyingi muno wiki ana chukuru lakini katoko ito bendera egitariria ya na ngitangaza ndene ya Ndiathwana kende school chetu ithano ito kurirana maana ya ile ya 50 fee on the ya term 1 so bira bikwendeka muchari yake abwithie ni aurira mwana uniform na membi gintu kigira kwendeka ni chukuru lakini in terms of fee term we on the ito kubarira mbecha chionde cha term 1 Itrai na education day very successful na kwenda kuibwa sana kire antu barabonde bat supportete muno nkira his excellence the deputy president kithure kidiki ibwa kana ntuke kya thogera turarona mbiro twa milioni 1 na kinya waziri Eric Muga yatwa ngiri mana yaile tomba kwithira ana barabonde turaete twetite kya thonekira tukia omwana ithanduku na barabangi mattress na barabangi bucket cha report chukuru na sabuni na intobira bingi na tomba kwithira bora mwana kiana maana tatu barabetite boarding school tweba chiringi ngirinya ana maana tatu 1.2 milioni tatu raikendeke na ngiri maana ile tatu erwe ni CS Muga nontunwe ari chief guest ingondo ringi kwira barabangi batu facility ibo sana Dr. Mutunga mba kutha tu support na nya muno na to ambecha inyinge muno ile cyo tutethere kurirana baundi ingonda kure nya widi lab ibo ya batu ete also some money around ngiri gana na tu na fadhili bango bangi his excellence the governor Mutuma atwete mbecha kiki athokira so kwenda kuibwa kana kanda gwira kambu itheke athoki na tombe kwitha tugikia tu support yana gwita chukuru nontu rikona na Arathwana burako arite into bia afile crop na afile kwara yakura na chari bena challenge nyingi muno so inkweregira na baratu kurira ndi school tamwe membi murungu ateithie kura mori thatu yoena na tamwe kethira achari bethira at least bakuibanga banga akenda bomba ni kurira ana chukuru ana baba reretie grade 9 mwaka yu Athwana ni ana maana 3 na kira ana maana 3 maana ya 3 ibo uturere mathanduku no mwana to mwangirinya maana barabetite boarding maana ya ile na 50 barabetite day na boito barira fee on the ya term 1 kenda twakisha tukaba ana like 98% baraba betite transit kiri grade 10 so inkuromba achari tafadhali bethire bakiandikithia ana bokire ofisi cheto udo ura kibiro na Limoro na nya barabara kwina anja kweto muchi no be muchi baka drop resource lipcho barabetite disco especially ya Mweronkoro kenda tomba ni kwithira twibateithia na twithira twitethania na inkomenya kwina ana around 77 baraba thomete chukuru ya maitha baraba iretie 2021 baraba iretie KCSE thai na ana 77 bakuma Athwana baraba thoma primary maitha batiromba kuona results na kwetu kuthia turero birth certificate cio ciari na thina nontu mwarimu ra kapchire kana baraba kapchire details cio cia kapchire boboi so results cio itirombere kuya results ingikia akwenda kuromba antu ba maitha na antu ba Athwana ibae kam betere itukweria kuthia tinkweria kwa GMP kenda omba kuthaka andika bara connect kenda na uba shugulikiro bomba igwethira bakiona results cio ingwiko iba nekire kenda corrector makosa wita kwa ngiri mwanja na maana ile ngwiko ito mbecha yu lakini itukweria ku negotiate tona kithira gukaombeka no tutare mistake yo bomba kwithira baite theru na tuketha tu communicate achiari boro kethira kugita
Onde baingi betite na mbere gukenera mpumi njega cia kigero gia KCSE ya mwaka muthuru cukuru cia secondary ya Kirindara D na antu betwe kiongo ntere chalare nibonenie gukenera guciumia kwa aritwa gukiria mini grade na nambe nene ya aritwa baria bombene gutonya cukuru cia university. Kirindara irikenera mini grade ya 3.085 ikiringithanwa na mwaka ja 2024 na aria mini grade yao yari 2.145 nayo antu betwe kiongo igikenera mini grade ya 5.8 ikiringithanwa na mwaka ja 2024 na aria bari na 4.6. Cukuru ici iri tayari kwa mukira aritwa ba grade 10 ni imwe cia cukuru iri gitete bwega gicigone kia Egembe North. Hii shule ya Kiongo leo tunaweza sema ndio the most improved. Chukuru ya Antobeto Kiongo secondary era irentere cha Antobeto Kiongo wamwe na chukuru ya Kirindara andi secondary neo era irentere echalare ni mwacha antere ino cha Egembe North irachonekanite echongerete grade yao obonene na ara bakenerete ontobo bakiuga bakathina mbere na kinya kwirutanira nkuruki. Chukuru yetu no mbeta ko improve from 3.03 to 5.18 which is a deviation of 2.145. Amen. Natomba wiki aritwa batandatu dene university mantura yatombikana kuonekana miaka mingi muno ithiri ndene Kirindara D secondary school kuringana na uratura bwithite mwaka muthiru inkwirira ginya mwaka yu tukabwithie bwega no tungwatanira no ri wo tayari na twitulete batore arimu asiari na aritwa kulita ngweta ura ngurubere mwaka muthiru yaritire. Sisi ni shule ambayo imekuwa ikipanda katika matokeo ya mitihani kutoka mwaka wa 2021. Alama yetu imetoka kutoka 4.6 hadi sasa tuna 5.8 na tulikuwa tumelenga alama ya 6 lakini tukaikosa kwa nukta 1.2. Kwa hivyo ukiangalia vizuri ni kwamba hii shule inakwea kila wakati. Siku ya leo ni siku ya furaha sana kuona tumepata university intake ya 60 and above. Tunasema Mungu ni mwaminifu. Tulijaribu sana wakati tuliingia kama board na tukapata kulikuwa na mean grade ya chini sana, lakini leo tunashukuru Mungu kwa sababu tuko karibu kupata mean ya 6 ile tulikuwa tunaomba, na tunajua mwaka huu tutapata zaidi ya mean ya 7. Kintu gya nkarumba kiri aciari betu na aritwa itwithwa twina confidence ka twitikie kithomo gaki ya Kirindara ni umu na kira kina kungi ni kabara bangi baetikiritie kukuria cukuru ciao na tutwikirie kukuria cukuru cietu turege otumira ngarama nyingi njirene itumiga transport wikiana onto Maseno wikiana Kakamega witumira mbesa ikwanana na irokure afia turi ya Kirindara. Kagitane wako baliuga abongo ibebanga banganetie nikenda kuthina mbena kwa mukira aritwa kinya baingi nkuruki. In the 10 TOCB education we are already prepared, we have enough classes and we have enough teachers. Na tumewajengea mahabara mbalimbali, mahabara ya ujenzi, mahabara ya sayansi kimu. Kuma Egembe North, Petan Class, Chabari. Ataramu ba ugima ba mwiri ni baritete mukana igurira mogwati jogima jerejejanagia na minoga mwirine kuthingatira mutugo joba moba Kenya gukumbatiria mitego nto mwanya mwanya kurio kaunti ya Meru iritangire ya gutambia umenyo bwa na mirimo ta kansa bagitariria kinya gutwika umenyo bubu kire mwingi ni bwabata kwena njira ingi itinogwati iria bomba gukumbatiria ribotire duranirine mwandiki ndeto yetu Mutugi. Untu bobo gukumbatiria mite kwa mathaka thomba iri njira ya kuruta ntumiri no thiete na mbere gutumika nene ga kaunti ya Meru. Aramo ankira thaino antu batani bakumbatiritie mite guntu mwanya mwanya na ario nkinya mwandiko ndeto kuma Buri urerigirite gukinyithia mathaa 50 kiri moroto kutheteragia to kiandiki bandeto. Tureandiki bandeto magita maingi batwi tukurukaira mantu ja maingi muno ria tukwandika nteto
na gukethira light chetu kana tutikona freedom pengine tugwita kima tujako ni maandamano ukethira mwandiki onteto na kuthurumiwa intobire na bio ibikuthukangua na kairi tutikona ntupago tutetera kampuni nyingi itikore andiki banteto ukona mwandiki onteto agukarangugini even for 1 year uro mwandikite ati kumenya ari jambi anyunya gambi tugwatanire na nginya atongoria bara bathuritwe bagina ngwataniro imwe bagwatanire tungwasa muteju ikuthangika rontonya kwarera njogu ni tuthangika yani ni ngwenda thariritwe nyumba nuntu bura bokeneretwe bara bakubanenkera inya bakiuga yaona ndi ambeje tokujira nuntu kuma manko tuku arere aja ira mantu je wakwaria oni nkona je jama batwe kuma 2016 itwarere tombera kurero injogu ambe chote cio tuona kwangu ni kusupport ya vijana wenzangu wenye wameshika mti wewe ndio imeonekana ndio inafikisha message haraka kwamba serikali kubwa na serikali ya county waweze kusikiza amwe na bobo ataramu bogima bo mwere kuma thirikari ni county amero baruga ima kwena bate akwariria mantu no inde kweno watirira muntu arugama gwa kagita karaya takumogo wamba kugathine diski cha mugongo wamba kugathine varicose veins kana kuimba kwa maguru wamba kuga deep venous thrombosis kana ndamu igakwira maguru which okaga clot iwe kaja kumove kauma we geta la maurine igeta nyankorone igeta nyotombone okaja kugathina wamba kugathina ya circulatory failure no ntu kana circulatory overload no ntu ba fluid ira itekomba gwita bwa mwiri there is an interruption wamba kuga kidney failure kana mpigo iga fail namba information then muntu abangenda kwendera kugwata muti agwate kare kugwata inde ije information so this is not something to encourage no ntu inya kenge ute record muntu akubreak aja no ntu record ya trufene imwanya ire Guinness Book of Records ni arina kire nda kugwato na nonera kire onereo riromba kwithirwa kwina njira ingi ira muntu omba kuga information iu yontu nandika katukuthuru afya yetu kana mere yetu kuringana na egita riu muntu akararungami na muntu akarate kuria na muntu arikarate kumaga kana gwita kioro na inyake mathoganio muntu nakumia muno ku communicate message gukurukira kwagi muti it is not the best solution. Ni bwega mutegeri wa Weru TV no ntubagwitana mbere kuthingatiria nteto cietu cia thaa mugwanja cia muthenya gatucokere nyuma ya kagita gatikuraja twite na mbere na nteto cietu. Karibu Golden Pillar Sacco. Together we prosper. O kiroto nigitagia kugwatiro na kwigikwa ura kubatere kenda kiujurana o ikinya rionthe ire batere kubangiro bwega na nikyo aja Golden Pillar Sacco twigika mibango yaku na kumitwikithia ya umithio igwatire nirolirwa gikundi kienu kana group loan na mainde kumija muthithu jwenu bwajweka nyuma ya mweri jo mwaki na mari ni jamwanka mieri 18 ki aja Golden Pillar Sacco no igwatire salary loan na mainde jatantutu ja muchara jwaku na kagita gakurea ni mwanka mieri 36 nuku banga kugura ngari asset financing yetu nirungamaira 75% ya maguri jangari no gatumira logbook yaku ja security na guti garanto kwendeka development loan ukona mwanka mainda jana ja muthithu waku arimi beria nabo iba kuguneka nene na maziwa loan nabo arimo batie si iba kuguneka na rondo 1% interest o mweri na marine mwanka mieri 96 arimi bakawa nabo iba kuigwatira coffee advance na nusu ya marija ukabere na gutina guarantors kenda kugwata nteto nkuruki riongera rwangirwa turarunza rure kwinagwe kana uturingire thimu ukurukira 0702 140 140 kana uriongera mutandao jetu nechu www.goldenpillarsacco.org. Golden Pillar Sacco, together we prosper. Mama Kanana, miuzie kwa unga. Unga yangano faster. Made, kama kawa. Ala, bona huo? Wow, usema ndio siri.
Siri ni unga wa Nice ambao ni 100% extra premium. Na bei yake ni bora zaidi na ni nafuu. Pia Nice Extra Premium walituzwa kwa kuwa premium nambari 1 kote nchini. Kweli, unga ambao ni 100% original extra premium. Na unga wa Nice Extra ngano unakupa mandazi, keki na chapati nyororo na tamu. Na mchele wenye ladha tamu na harufu ya kuvutia ni Nice Pure Pishori kutoka Nice Rice Millers, Mwea. Nice na Nice Extra Premium. Tuko wate ogeni Eden Baba Beauty Spa njaya kuyo thongi botingana na bongi kinyabure ku aja Meru. Njona harua tukuthongomia na maguri jate kuinyiria mubuko jwa kuja class haircuts, coloring and styling, spa treatments and relaxing massages, nail art, manicure and pedicure, makeup and beauty consultation, dreadlock installation and retouch, waxing, eyebrow shaping, scalp treatment na jange. Aja Eden Baba Beauty Spa turi kuthongomia mwanka nthiguro yonthe yuge ebai. Turi Greenwood Mall, floor ya ithatu na turugura ntuko chionde kuma Jumatatu mwanka Alamisi kwambiria thaijiri na ndariki ya 15 cia rukiri mwanka 1:30 ciogoro. Na chio ntuko cia Njuma na Jumamosi ni kwambiria thaijiri na ndariki ya 15 cia rukiri mwanka 2:30 ciogoro. Na ntuko ya Jumapili ni kwambiria thasta cia muthenya mwanka 1:30 ciogoro. Turingire thimu na rugukurukira 0723 555 015 kana tuchwekire mitandao yetu yonthe. Eden Baba Beauty Spa, where class meets confidence, because yes, you deserve it. Uko ready ku entertain? GoTV inakupa more shows. Juu wewe ni wetu. That's right. More movies. Yes. Jackpot. More cartoons za watoi. Of course. Na more futa. No doubt about it. Habari ndio hiyo. Tunakupatia more. Girl, that is so true. Exactly. Lipia package yako tuko upgrade to the next package on us. Yes, 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 yes. That's good to know. Si niliwaambia. Halo. Niletee kama kawaida. Kama sio Kavagara, wacha kiumane. Ulisikia wapi sherehe bila Kavagara? Wanaoijua wanaijua, eti Kavagara ya ugali na chapo zinaongoza sokoni. Kama hujakula ugali ya Kavagara, usiseme umekula ugali. Chapo yapendeza na ugali je? Hii chapati ni tamu sana. Omera, sherehe bila Kavagara sio sherehe. Dukani usitishe unga, itisha Kavagara. At MKU, we believe education goes beyond the classroom. This is for the dreamer, the go-getter. It is about engaging with ideas, questioning assumptions, working collaboratively, and finding creative solutions to the challenges of our time. Intech is in progress. Mount Kenya University, unlocking infinite possibilities. We are turning up the heat on Star Times. Unravel the thriller mystery of the evil eye returns on Star Life. Fall for the irresistible charm of What's Wrong with Secretary Kim on Novella E+. Get absorbed in the emotional twists of My Wonderful Life on Novella E. Step into the all-new season of Hello Mr. Right, Kenya's most exciting dating reality show on Rainbow Plus. Renew your subscription today, starting from just 329 Kenya shillings for Nyota Bouquet on the aerial decoder or 549 Kenya shillings for Nova Bouquet on the dish decoder. Download the StarTimes app to stay connected anytime, anywhere. StarTimes. Enjoy digital life.
Ngwataniro ya gikundi kia mbeu imbithi nikio Muyembe Youth Focus ndi barombete ayuthi bange guciandikithia na ikundi kenda bomba kugunikana mibango ya thirikari nene. Baugite bu ni kwithirwa igina bira bingi muno rungu rwa thirikari nene no mwanka mtu ethirwa ari ndene ya gikundi kenda kwamukira mbeche cia kwiringa jeki. Marion Karugi na aranirite na mbeu imbithi baba na gugututumira ripoti iji. Ni muradi ywa iswibia nguku jura kaunti ya Meru tongeria ni bwangavana Mutuma Ntwethingia egunikite na yo ikundikia nthuki mbithe kijekene ya Muyembe Youth Focus kana Muyofo muradi nthuki mbithe ba kwa yo abaukiria na kuonera bange twanya twangui ona bambiria kwendi iswibi no ntubakaya na kibarua na kwa uwa youth barabati ikundine ni bairitaniryo tonya ikundine bira bisiandikithitie kenda bomba kugunika na utethio bwa thirikari. Project ye nguku i project mbea na inkwitekia thai nombete kuandika mtorari yako akimenyera na bado i project ikandika youth baba ingi na unja kuna youth baba ingi beterero miadarati sio dawa za kulevya na bangi. So instead of we withira wira nja ukienda cia bangi kana ukibwitha cia manto aya tikubatira iyo ungani ya ikundi onto ekino onto thai to agree na the team now the Muyofo tukethira twina program ya kwendia nguku iswibi na ito kwenda youth ethira kebo empowerment employment kwetha ni isu wendie iswi yana okay at least no kuona kantu na there is no way thirikari umbikio kinyela mtu kana umbikio tethia mtu ewe ngwe mtu kiumbe tuina miaka mingi tuitangwe sio tethia tuna barabara no to street children lakini monka thirikari umbiotulikana kuma mutume kwa gavana na umbiotulikana otethia mrandi yo isui neto kuodia thai ato customers pia batori isui bieto kina twekira bingi no to isui betu mbete with bien afya ni isui bingi sana maita ya maingi twithirete tukisafa na njira mwanya no to kwithira tutina ngwisa kurita lakini thai ki murandi yo ikomba kwithira yukiandika antu baba ingi sana na inkoria youth wenzetu ibamba kwithira bayu kumakiri kundi mwanya kenda bura thirikari umba kwithira kiumba utetheria na njira imwe kana erenge. Ayuthi ba ni bayukite kanyo kathangavana Mutuma no to boy Italia ri bakiwa kiringavana bonthe bauka mbere batabarikana na nikyo etumi bayetana mbere kumuyika. Let me say thank you to the governor of Meru County Mutuma Ntwethingia is ni Mutuma mtu omwe muno kethe ate Mutuma thai twithirite tuna thirikari nyingi muno before kuma twe kwa njira Muyofo twithirite tujibudete tuti political twithira twe socio economic peke twithirite tukithirita mantu a socio yantu ya feed the street children na mantu akwandira maskuru mete na other water catchment area but this is our first project economic ya kutoempa economically. Teatro ya thirikari wingi sio ndo temu ngabana ngole le youth kuma mawa kana Gembe South teatro musokeren ka no tutu gite wingi kukuma kewe no ngabana tukura mantu na tuthikira. Kiripotera Weru TV kumembe Mbitawa Marion Karugi wa Naftali.